U Hitler ka Germany, u Stalin ka Russia, u Saddam Hussein ka Iraq, ni u Kim Jong ka North Korea. Wala kita ki diktatoru Henry ki don ya ka sap banyalam ya ka ri, daga bayo ya ka jing iye na kipay ba. Henry u Idi Amin, u diktator ka Uganda, uday u diktator u Bashar Khay, bar u tam na baro. Lakot sin u, the butcher of Uganda, lani u nong do ka Uganda. Lakay u Idi Amin haus nem kakanes pa arpsan, ha Uganda, hakpor dang sansyar ki British. U Amin umday u banang bastan, Henry ulong ubri u barat ba, bar boklain ha ka bormet. Ulalong ru u champion ha ka boxing. Ulatray ha ka British Army kum ukuk lani unong shet. Bat suki-suki ula kiw siya ka kardan lieutenant. Ka Uganda kalayo ya kajing iluy na ki British haus nem kakatnais pa ripu ar. O Amin ru suki-suki ula kiw siya du kardan kum komanda jong ka Ugandan Army haus nem kakatnais pa ripun riyo. Haus nem kakatnais pa nyufuay kalbaw presiden ka Uganda u Milton Obote udang lejing shabari. U Amin ula Shimtino haladi ya ka borsan syar kum presiden ka Uganda. Ha ka baningkong kipay ba kilay kimen bat Krisyanya u Henry hading ka tu kanis nem ulalong ka jing si Iriki. Mars Jimti kum presiden u Amin ula pen bu uday unong syar u babha daga bakular bamara shibun ki jingla hakari. Henry ula ora pemban ya ka jing syap tieng ha ka masim kibriyo. Ula penyap bet ya kinu kibriyo kiba uperkat kinlong ka jingma ya ka syuki ka jong u. Nadu ki menteri ne ki ofsar ne ki riyo pa iba. Haus nem kakanes pa nyufuar. Ula be'snong ya kumba prapo hojar kinong Asia na Uganda. Kambun na kiba siya be'snong kide kinong India. Kiba di ki budlum kakayi ka pateng hakari. Kajing leo Amin kalak tajur ya kayo kakot da karoy kapar ha Uganda. Kiba kren nili persyayu u ki syuja klepbet. Bat lalap pat ya kamedyap jong ki baper hakiwa. Lalap ru ikitliw belatep da kispat li kimedyap haju. Kumbalaylak kibriyo kilayap hapo ka secar jong Amin. U Amin umday tang u diktator bapentriem bat pensiir mensiem ya kibriyo. Henry ulong ru ubole klebiyej. Upenkup buram daladi yaladi dakinam baper. Kum u King of Scotland lani usiem ka Scotland. President for life. U President Xi Jinping, conqueror of the British Empire, unong job ya kasoka British, king of the bees on land and fishes in the sea, usiem gimrat, harengko, bagi dokha haduriaw. Ula toish tiru bunsien ya kasiem Elizabeth jong karibilat, bagan tre bancong kuriem beru. Uju besar yi krokodil, jong u, daki nong syuan bu penyap. La ongru bu ujubu iki kli jong nong syuan jong u, haka fridge. Bat uju bamru ya kedok jongki. Haus nem kakanes pa nyufra u Amin lo hertama ya ka benta jong Tanzania kari ba marjan. Kisipay Tanzania kila karwit kala ya kisipay u Amin hadu bilatur bat yo rong sendon hakampala kanong ba jong Uganda. U Amin ula hapet krat no siya Libya bat nangta ula hapet no siya Saudi Arabia. Bat ula syong asa sendon no ha Saudi Arabia hadu kisingi jingyap jong u. Haus nem arjar lai. Klem tian bisyari u Amin nam tagi kam pentriem jung u. Bat syam lapan map hiru nam tagi kam syarkhay bulale. Uday unong sansyar basyiteng kli ya katuk ani ngut kibriyo. Henday ki babuan hi ulong kum uksuj bamdon jung map. Bat lakhot u the killer of Kampala. Ladon shibun ki film balasna halor ke GM jung u Idi Amin. Kabakhampaw bat kabayo khurru ya ka Oscar Award kadai ka The Last King of Scotland.